नुगटवा येले चोम डाक्टर सुन्दर कृष्ण जोशी ढालके सक्छना मुसु ठौकने चेन यारे किना चोम वेका या सिटुमा व टिकी चालन नांगो निगो बाखा सपो नप मेमेको भाषा विज्ञान सपो प्या व एटमुदो वेकला ठने पी खुर न्य चुयाटिया दिगो माया काय शीर्षके उछ बाखा जना होया गु बाखा उले चाओ क्लासे नेपाल भाषा पाठ्यक्रममा डिटका टगो बाखा छ नेने बाखा माया काया बाखा ठट्ने चागा छला जन्मकासी ट्रिकी माथे चम चटिंगरा लिग छ न्याम फोगी बरे टम्प छ त जटका जिमकाली सिलवा आवी चुनी ठिजुको ठिउ जिमकाइ त लक्ष्मी त आज हासमा ट्वा छौने ठोला गुल्सा बोलिसे गुल्सा ठोलिसे छम्न छम्लिसे महासे मलवासिला चुने फुम हो ठौना वी क्याचन चा चखौ बखौ छमे स्याम फु टम लो जाक दुगु टम्प बोलना केका अल्पसे टचना बिउ जाचन लो काम जपनी न ठकाय त बोब्या चंग तया लक्ष्मी त ताजु बैगा झाला कोस्या लसी खाना हाओ खनि बफ्रे जपनी टम्पन टचका चुन माने लक्ष्मी त ताजे बोन फे माने गे सय वजग वन लिसाबला छिम दुप्ने लुगा छ व घ छ झुमटा छु अल्पसे कतनु टम्प टचना बिसे दिस सया जिला अपासका बल्ला खट्टु शिष्यला जाछिङो भिङो न्यामवा मुछि पुला न्याना तेको टम्प पोलेस मपुइ कुसे जग पुलिमुख पोलेसा छुयाफु या हु अड्डाउना नालिस्ट हु ठट्टगा लक्ष्मी त आज चालन दुपित बोफ्रा जापनी न खया खया छु ताल थाय मुस्यो पा मोठो पाटपारा हाला वन चन्द्रचा ह याना वो खो खो देन तु खया दादा टितया वेट टु सिसेत जापनी गुल्चुक नुवा मुछि जी वला हिलना खल खो नुगलन लक्ष्मी त आज पिन त सरान बिल छनु मपा चन्द्रचा वठो मरेका न्यामलिस न डक्स जुया लवा जुइगो माम लक्ष्मी त आज वो बोम किस्मा दाइ काय पोलिना हाजिगो उकिया जिमटाले पिन सुया सुए मय अपोस्न टाइगो काय मते टासेले मा बोय गे माइ मरे माइ वन टावा न्यागो खैन ठ मचया पोलिना कटलिस लवा जुइगो त्यो मुट्यो बिचा मुयास हाजिगो बाला खम हो तर बाला बामला इमटा चुटा मोरो दण्ड देंगला इपि अठिया हाला वइचना इपि अठिया लना वइचना इपि लिसे हालमाले गा ग्यापिन्छ इपि लिसे ल्वाम छापिन्छ इमटा डेटलाकी बिया सय नाचुनी सयालिसे इपि टासा छन छन चेट आया वला कलाटा भारी त ठटवाय जुजु पापिल भाटा ठकलाय त लानी इमि छै जग राजकुमार चन्द्रचा मा बोइ मट्ने खिप्या हुस्नु पिया नया जुल इमटा छुमाल जिमताले जग मुख चन्द्रचा बुनि सुकुलेन वटी झल्याम वटी लफ खिचाम वटी हुल्याम मेपि सुमरो मस्ते गुला सुख अपोट है शिक्षक हेन वखना ग्या उकिए मखजी जाचे हले व खुया चंग खंक खंकना गुलखे शिक्षक त मुख छु याना उनी गन व लवा ठेट टस्क हाला जुग तासान मोटा छु याना छु आखा छगरगा गुल्सा बुनिमाउ मखो फुक्क बिसेले लाना व जाचे फेल जुल पासपुचले उता बामला त उलिमुछि खुयाना फुक्क बिसेले लाना फेल जुम दगा पासपुनसा खला द मा अब मसिक व स्कुल टोटला ऐसा वो नीनी इले जानिया पियाउनी इले ढ्वावई लाला पत्नी फी पुल्टर गाटे हो क्या यिनी गुल्सा सपु चोसा वो म्यु न्याटा तका बोई के ढोके आइनी मा बोई मुटी वो नीनी स्कुले व तर वो स्कुले गुल्सा मोरो टाटे वो गुनुमुनी गो वो वहे जको सियो मेपिन समोसो ठौना चनचा पिन्ता कालकुला हास टाडो जिले लप जगन जुलर गा चनागो मुखो खनी जिले मुफत हागे मुसियो किस्मा दाइ अस्पतालले यंको खनी टोल बरे नाटा धामला जिना अस्पतालले उना सो उना वला अपास क टच खाना म जि किस्मा दाइले से खलना चुना डाक्टर डल हा जुना सलाएन छटा सु मठा यंका वेकला जिके निनाटल ठुल्लोगी छिकपिन सु ठकल पे फुसिटा दाज दाग नाटा जि दया दाजु छाठे सोयादिस ठमुनुला वाइ मखो ऑपरेशन या जिमटा अब्जस जगजी अठना या टास यानाबी तर ठट्या डाक्टर मुर्सी पच्चप्योकला छ हिगा हान तयादल थ निलाई दुनि थ सीमा ठोकने अल्सर तयक छे खरका गुजा तल छिकुन्छ लाका थया अस्पताल लिस्या या चुनादल किस्मा दाइ जग मला मागो छुदो जी अजु चाहिँ अन्यना डाक्टर डल गनी अल्सर थोला क्यान्सर त गाख आठपटी यौ क्यान्सर जी थारन नि सुये मुख्य ज्याचमा निक्ति खेन टपिया हलाल बना जोमा किस्मा डाइटा आठपटी क्यान्सर ख बराबर पासा दाइ ख्वासवास मासुसे
न्याप्ने ख्वाले ये मोर ठे चो असा जुया चन नया चना हाला जुल लवाना जुल तर मनु सीट त इगु छुये मवा खनि तेथे ड मुटी लुया होला ख टाठा क्यान्सर क्रोनिक क्यान्सर पट्या मजुल छि चासरे अफिस जी सीट एक्सरे रिपोर्ट किने चोन छे कोठेंक ब्याक आठपटी पवा गना न भगना चोन मुकल सोस आस्या लहे मोरो ठट्या डाक्टर बुन्टिन जी लपना छटा छ खाना जना डाक्टर साहब ठो छुजा जुइगो बिस्तार पलाच डाक्टर तयार ल अथे मखा पासे त डाल जिनी गा मिचा याट सोलो आना पास पुचले कोर किन डाल मुनि मुजुर गा सिग एला टोन चुरस्तो न आना टस्क मुजिक जिमठा सु वइगु महो जे मुजिला अले बाके हल छु ले ठजाग न दो घुगु पच्चज ग इल मलावा डाक्टर न छु या पइ महो वासला न छटिए ठी महो पच्चज सुम गचन अले कासा बिचाय नाली सब या दिस त्या डाक्टर न पला चकला जी अथे अनसन तो चटना ना बिचायना चुना ख किस्मा दाइ साफ टुनी माम नसा दुगो एला हे छु दोस मरेको माना लोटुन थे टुनी फुमा स्टोन से एलाटना अड्डा लालाथे हाला जुगले टको मुछि त्यान मोजी सेले जागिरा लिकिया हम याकछि हे जिता होला एलाटे टुन त्यो चिजे मखो जिन टुनी बान्डो आवनी गुल्सा टुनी मखत तयु मोची तया जी किस्मा दाइ था होना लक्ष्मी तता जुवा किस्मा दाइ न पालक निन डाक्टर न छुडाला द छुडा जुल जी अपरेसन गुब्ले यार गा नियंगु तया ठोख ठनिया दिक ठ अपासमा मफेका अस्ट्रेलिया हल न चन्द्रचा छडुए सुव मोरगा किस्मा दैन नुव मसिन लिस्ले लस्माइ तता जो भाटमेस्ट हकल मचे जातीय गला आका व लिमला अपासकन छिट छुजु दुगा ओठन लिमला फुमला सुव उइचुनी याकन जिका ल्याउन ढागु मखो मचा सुव मोरगा नुव मसिन केगो अठला मुखनी काम छ जुया कलाई खन्याना किस्मा दैन टाके चस्काज तल मेक छुमरा जिडास तोले जुया जना चन्द्रचा आखा बनिको सुकुल टो बनिको टो गुल्डे अंगल मा वो मुसु जात्या बुनि मागले मो डाक्टर किस्मा दैला मै मुक्त ट्याङ्गल कलामेसना छिट अभ्यास गर्न छुजु गुडु डर आशा छुडा छुगे मोहो इमके बिरकया ल्यावे तिन बले किस्मा दैन चन्द्रचा मचे तिनी छुसिगु मोहो छिसका जिवे मुफ्तले त धुबुरु छया सुया बिया दिसले तल जो तन्नकया डिमार या जिलिया वया अस्पतालमा जिसरा सरचन चन्नाप्लारगा इम छे वना वोन छे सुमुरुको टाके लगा ढुगुइ ता सेंगा ढुखुया जना जिखनुवा मछला वा ख्वा याउक्ल बास्टी लिपा तस्क मजिसेले किस्मा डाइटा अस्पतालमा लिछ्या हल छे ठ्याउले कुनै निसे लुक फुक टका ठेचा मामेसिया चन्द्रचा तले कोठा दैटका चुङो तर कोठा ठ्याउले व खन चन्द्रचा अन्न मरो अझ ढुगुइ ता सेंगा टाउ खमले वला ठार्नु ल जुन बाक्से 16 सुस डाँटे आटो देउ छ मोरो किस्मा दाइ आठपटी जामब्यु नस पाठे कुवा मो शरीर या मेमेको भागला ठिके जु ओ नजको वा मुक्त तर छुज्या आचन फुकचा ढुक्टी ता सेंगा देबयंका टागो लक्ष्मी टटा जुनको मखो वन ख कलाम खया चंगु नकी पिन्छ ठट नारायण लुमिकी वासुदेव लुमिकी दया चंगु अजु ठग शरीर ठग प्राण प्याउना चंगु टक्न व चा ठेचो थपिन्छ याक कारगा चन्द्रचित न्यासचागा ढाडाठी याका थपिया कटलसी ल्या माटले वानान ययथि संका सेंगा गुटकन चा मुखजी वइ मिखा खबि ललमल तयावल तम कलाय त सुसा व खा शंकल वइ मिखा फवेकना वन हिक निकटी वे वइ ममिन चिल्ल पिना वन अले शून्य फसे वइ प्राण अठे तना वन ठ ठिट पिन सकले वा खया हल बखन ठुलिए कोचला